Babingelelwa abangcwele ngesabatha likaThixo egameni lenkosi yethu uJesu Kristu nomhlengi wethu. Sibuka ke lesson 5 kulamhlanje okhuluma ke ngabantwana besithembiso. Ngicabanga indibana ekhanda ivele abamfushane kakhulu uMateyu 28 uverse 20 la uJesu ethi nje bhekani ngiza kuba nani kuze kube sekupheleni kwezwe, bhekani ngizoba nani kuze kube sekupheleni kwezwe. Ngakho ke indimana ekhanda isetha nje ipace yokuthi uNkulunkulu ngowethembiso ezingalibali futhi engasheshi kodwa ngesikhathi sifanele eyifezekayo. Ake sivala amehlo. Baba mdali wethu sezulwini, sihawukele Nkosi kulesi sifundo. Uyabona Nkosi umhlaba wethu unjani, kodwa akusiqinise Baba ngendlela yodwa kuze kube kule isiphepho. Busa-ke bonke abantwana bakho, leli zwi lami lifinyelele kubona igama likaJesu nesifundo lesi mabe sifunda nje, kanye nami ngicela Nkosi uba sibasize ngoKristu umsindisi siyakhuleka kuze kube phakade. Amen. Mhlaba ethandekayo, sikhuluma lapha ngesivumelwano esenzekile futhi phakathi kwakhe uThixo noAbraham, njengoba siloku sizizwa kusukela eyifundweni eyidlulile. Lapha sitshelwa ngobaba nendodakazi ababevakashile beseholidini engane neminyaka emingaki konje 10. Base bethola ke ekubhukudeni kwabo olwandle sebehlukene. Ubaba utshela indodakazi ukuthi usahamba uyaphuma olwandle uyofuna usizo, yona ayilale ngomhlane ekubhukudeni kwayo aze abuye iflote noma intande olwandle. Kwaba kanjalo ke nenxaba sebenexhala abantu abaningi kubakhathaza lokhu, even inhlambi kuyikhathaza, kodwa egcineni ngokho konke sibona indodakazi yona ikhululekile ingenaxhala. 4 hours later itholakale bese iyasho ukuthi bengingesabi ngoba ubaba ubethe angenzeka nje ngilale ngiflote ngomhlane olwandle uzobuya. Ngibuka ke isithembiso ubaba senze indodakazini kuba sayiqinisa. Ngibuka ke noJesu isithembiso sokuthi uzobuya ngokwesibili, kanti even before asho lokho uzoba nathi prior to his second coming. Ngakho ke njengabantwana besivumelwano besithembiso ngicela singabi nalo uvalo, usithembisile. Okokuqala kasithembise khona ukuthi uyisihlangu sethu. Lapha ke simthola ke esho lawo mazwi ebhekise kuAbraham kuGenesis 15 ukuthi yena uJesu uJehova uyisihlangu kuAbraham. Kunembuzo ukuthi uchaza ukuthini uNkulunkulu ngalawo mazwi, uchaza ukuthi uvikelekile kuye uAbraham nenkulumo kaJehova ayethembisile iyamvikela ukuthi akangamnalo uvalo, angesabi ngoba uNkulunkulu uzoba naye. Ileyo ndawana esitholayo la ebaleke ngendlela eyisimangaliso. And then ngamanye amagama uNkulunkulu ngumhlinzeki, uNkulunkulu ngumvikeli wabantwana bakhe abamkhonzayo. Yilawo mazwi esiwatholayo, nalokuthi ke impilo kaAbraham kuNkulunkulu wayengaziphathele, ngakho uNkulunkulu eyisihlangu sakhe kusukela ebuntwaneni kuze kube sebudaleni. Nami ngingasho ngithi Jehova uyisihlangu sami ngendlela asengihlenge ngayo eyingozini naseyizimeni ezibucayi isitha ebesizama ukungigwinya ngazo, kodwa uNkulunkulu wabonisa ukuthi ukhona wangihlenga. Ngakho ke noma ngabe sifika ekufeni, uNkulunkulu uyabheka ukuthi ekseni njengesihlangu sethu uyakusivusa sivukele ukuphila lokho asithembisa khona. And uyisihlangu usivikela esonweni naseyilingweni eyikhona nokuba siphe usindiso njengoNkulunkulu oyisihlangu sethu. Uma sibheka la sibona kuprofethwa ngoMesiya isigaba sokuqala, amazwi ahlanganisiwe kuGenesis 28 verse 14 ahlanganiswa noGalatia sahluko 3 uverse 29. Umbhali ubuka lento iseyiprofesi kwi-Old Testament ayibuke isi-fulfillment kwi-New Testament. Ake sibone ukuthi uthinike. Uyakhuluma ke lapha uJehova ukuthi ke uthi lapha uNkulunkulu inzalo yakho nomndeni wakho ngiyakuyibusisa emhlabeni. And then bese suka lapho ke futhi ethi lapha na ke nizalo ethi kuKristu, uma nikuKristu
nezalo ka-Abraham ngokwesethembiso. Ngakho-ke kuba inzalo yesethembiso-ke akusagcini ku-amaJuda, amaHebheru avela ku-Abraham ngokolibo, kodwa nabo bonke abanenkolo efuze eka-Abraham bangena nabo ngoKristu bazoba yibona abantwana bakaNkulunkulu besethembiso. Uma uqhubeka nokubuka uyathola indaba ezimnandi la isicaphuno lesi esingasezansi sibonisa ukuthi uNkulunkulu ngaphezu kokodwa uphindaphindile ekhuluma no-Abraham emthembisa ukuthi inzalo yakhe emhlabeni izobusiswa futhi angeke ize ibe ngesele yodwa. uNkulunkulu uyathembisa ngesivumelo lesi ayibophezele ngaso ukuthi konke akuthembisayo uNkulunkulu kusemqoka, kanti futhi konke akuthembisayo uNkulunkulu uzothi akwenze kufezeke. Into futhi nathi esifanelekile ukuba siyilinde ngoba kusesikhathi ayenzeki ngesikhathi esiyibheke ngaso. And then uNkulunkulu uyabonisa-ke la ukuthi isithembiso sakhe uNkulunkulu asiqinisile samaJuda kuphela, kodwa inkosi ingiyabo bonke ibifuna kodwa sifunde ngalamaJuda ukuthi uNkulunkulu kubani, ngoba phela wayezembule kuwona kuqala. Iwona kangothisha bethu bokuqala bokusibonisa ngoNkulunkulu ophilayo thina bezizwe. Ilokho okubalulekileyo engikuthanda ukuba ngikubuke uma sikhuluma ngendaba kaMesiya. And then-ke lo Mesiya-ke simthola ehlupheka, simthola esezimeni ezingezinhle, simthola efa ukuze kufezeke usindiso lwethu. Igoal yokuba sisindiswe yona goal uNkulunkulu ayibekile ultimately kuKristu ehluphekeni kwakhe nokufa kwakhe, qinisekiswa ukukhululeka kwethu nokubusa kwethu nokunqoba kwethu, ngoba yonke lento uJesu ayenzile wayenza endaweni yethu. Basingabe sathifika thina ekubeni sihlupheke njengoba naye ahlupheke kwesinye isikhathi, singabe sathwala isiphambano njengoba asithwala isiphambano, singalengi emthini njengoba naye alenga. Lokho wayekwenzela thina. Okwethu-ke kumele sibe nakho-ke nje yileyo nkolo u-Abraham ayenayo kuJesu Kristu kuNkulunkulu, uze le nkolo ikwazi ukusiqinisa, ikwazi ukuba isibambe sonke isikhathi. Noma siqhubekela-ke phambili sethola ukuthi awukho umbuzo ongabuzwa. Ngamanye amagama lokho akuthembisile uNkulunkulu isithembiso ayakusifeza, akuyona into engabazekayo. So asidingi ukuba sisabe lutho noma singabaze utho, ngoba uNkulunkulu owathembisa ngoMesiya wakufeza lokho abe ekuthembisile. Siyabona futhi isigaba ngaye uMesiya sesibili lapho sithola khona-ke ukuthi uNkulunkulu uyakhuluma kuyena futhi uncwadi yesambulo isahluko sesithathu ivesi ngelika-12. Ngizothanda ukuthi masishane ke siyibuke le bazalwane, sizwe nje ukuthi ngabe uthini uNkulunkulu. Sambulo 3 uverse 12 masisha nje sizame ukuyibuka ukuthi ngabe uJehova uthini. Kodwa ngokucacileyo nje uNkulunkulu akukho isithembiso azosibeka bese esilibala noma abese engasifezi. Ivesi lika-12 kuSambulo 3 lizofanele lifundeke phela kanje. Lithi-ke ngaze ngahlupheka ibuko onqobayo ngiyakumenza abe insika ethempelini likaNkulunkulu wami, futhi akasoze aphuma khona, ngokuba ngiyakuloba igama likaNkulunkulu wami phezu kwakhe, then negama lomuzi kaNkulunkulu wami, iJerusalema elisha elehla ezulwini kuNkulunkulu wami. Uthi lapha-ke negama lami elisha. Nanso-ke indawana-ke uJehova ayithembisayo la ukuthi uNkulunkulu uthembisa ukusinika ifa lokuphila ekugcineni, kodwa kufanele sibe necondition yokunqoba ukuze lokho uNkulunkulu akuthembisileyo kukwazi ukufezeka. Ngenhlanhla-ke ngoMesiya sizonqoba bazalwane, ngoba uJesu Kristu wehlile ezulwini wazosimela. uMesiya-ke ilo ongenelelayo abe yisubstitute lapho sesikhathele sesihluleka. For instance, emidlalweni webhola i-team ilandela ngasemuva,
bese kuba khona lo muntu abathi super sub ozongena njengomuntu ongena endaweni yomunye umdlali mhlambe futhi osekhathele hawu afika ashaya igoli eliwinisayo noma elenza kube kulingwane kunokuthi abantu behlulwe uJesu kasuke naye leyo ingaphekwa lokho ke yena lokho esikutholayo ke okusemqoka ngaye uJesu Kristu okusho ukuthi isithombe sesitholayo la esihle isithombe sokuthi ekugcineni siyawubuyela futhi eEden lapho sasikhona ngaphambi kokuba siwele esonweni uMesiya ilezo zinhloso anazo ngokuphila kwethu njengalokho uMesiya ke ethenjisiwe sibona futhi la kuthiwa a great and mighty nation isizwe esikhulu futhi esinamandla sizovuma ukuthi njoba isizwe in singular kubhekiswe ukubona amaJuda originally kodwa futhi egcineni kubhekiswe kubo bonke abamukela inkolo amaJuda ayemukela inkolo yeBhayibheli inkolo kaNkulunkulu inkolo yokunamathela kulokho uNkulunkulu akushilo nokwethembeka kulokho uNkulunkulu akufundisileyo yileyo nto ke esiyithola lapha ibalekile ngendlela eyisimangaliso uNkulunkulu umethembisa uAbraham nomndeni wakhe ukuthi ubobusiswa bonke abantu bomhlaba ngawo wayeqonde khona ukuthi lesi sizwe lesi sizoba sikhulu Genesis 18:18 no Genesis 12 verse 2 no 46 verse 3 lapho uNkulunkulu ebonisa khona egcineni even eBabylon amaJuda uzobe esenawo uNkulunkulu awawodwa uzokhumbula ukuthi inzalo kaAbrahama le abese ikhulula lapha yana ebuqilini baseGibhithe Sithola futhi ukuthi uNkulunkulu umethembisa abazalwane uyokufeza lokho ngokupheleleyo njengoba akwenza ke kwaAbraham kodwa hayi esaphila uAbraham kodwa esehambile even abantwana bakhe oJakobe noIsaac abakubona ngakho uJehova ayekwethembisile baze balala khona into engiyifundile ke la bazalwane ukuthi engathi izifiso zabazali bethu ababemesaba uThixo zingafezeka kuthina ekuphileni kwethu engathi izifiso zethu njengoba simesaba uNkulunkulu engakafezeki manje mhlawumbe singayibonanga kodwa engathi qhamuka kubantwana bethu ayiveze uThixo ukuthi ube uNkulunkulu wethu noma sisaphila noma sesifile akhumbula inzalo yethu ayenze lokuhle ilokho engikufunde ngakuthanda ukuba mhlawumbe nathi singaqaphela kakhulu kuyavela nje ukuthi izinto kufuneka sibe nazo ke lapha uJehova ethembisa njengoba ufuna ukuba sibe isizwe esikhulu kufuneka kube khona ama conditions enza ukuthi uNkulunkulu akwazi ukusikhulisa njengesizwe okokuqala kufuneka sibe nokholo okwesibili sibe nokuhlonipha uNkulunkulu and then ke sibe ke nokusithoba nako konke okunye then uNkulunkulu abese yasibusisa ke njengesizwe la kuyavela nje ukuthi Exodus 19:5-6 ushela ngathi sizwe sobupriest bobukhosi Isaiah 6 verse 1 ku 3 uma ubumnyama busibekela umhlaba lesizwe sikaIsrayeli sasala sinjengobhaqa phakathi kwezizwe zonke ezihlaselwe ubumnyama sakwazi ukuthi sikhanyise sona baze babone bonke ukuthi uNkulunkulu kusasele nabantwana bakhe insali yakhe isamele uThixo nathi lesikhathi samanje njenge 7 day Adventist insali kaNkulunkulu okumele imele uNkulunkulu umhlaba wethu ubhuqabhuqa ubumnyama kodwa thina bese siyama sibe ubhaqa sibe indlela ezo-attract abantu babele kaNkulunkulu ngoba ukukhanya kungakuthini uma ubheka ngokwemvelo uma kukhona ukukhanya iy'nhlwabusi nakho konke okuzinambuzane ebusuku kuza ngasekukhanyeni sengathi nathi singeza ngasekukhanyeni-ke kaJehova nabo bonke abanye bezizwe beze ngakuthina njengokukhanya athe uJesu kukhanya kwezwe yilawo mazwi nje-ke engiwathola ebalulekini yonke inkulumo masiyigoqa nesembuzweni yonke ekhona kodwa kuvela icebo losindiso uIsrayeli wayekhethiwe njengesizwe esikhulu futhi esingcwele sobupristi ukuze phela abonise amandla kaNkulunkulu na uma umhlaba nje bese ngishilo usibekelwa ubumnyama asalene kukhanya okubonakalisayo ukuthi uNkulunkulu akaze ayishiye engenalutho njalo uNkulunkulu uyazibekela labo abamkhonzayo nanxa umhlaba umhlubuka kangaka then ke okwethu ke kumele sikwenzeke nathi sine mandate efuze yakwaIsrayeli ukuthi asenze uNkulunkulu aziwe ngoba simazi amaJuda ke ahluleka yeza leyo nkonzo nathi mayingahlulike leyo nkonzo thina njengensali kodwa asibeza abantu abangamazi uNkulunkulu bamazi and then masiqhubekela ke phambili ngezigaba lakho libe likhulu kusambulo
Romans 4:1-5 uyabonisa ke ukuthi ukukholwa nemisebenzi kuyasebenzisana. uAbraham walungisiswa ngenxa yokuthi ekuphethe kokubili ephethe ukukholwa kanye nakho ukulalela. And then ke uGenesis 12:2 uJakobe sahloko 2:24 naye futhi ubeka ngokusobala ukuthi ukukholwa kukodwa ngeke kwazi ukuba kuphelelise kahle phambi kaNkulunkulu, kodwa ukukholwa nemisebenzi ikona uNkulunkulu akufunayo ukuthi sibe nakho. Qaphela ke ayisindisi imisebenzi, kodwa futhi ngeke usindiswe bese ungabi nazo izithelo eziyimisebenzi yokusindiswa nokukholwa. Yileyo nto ebalekile engicela siqaphele. Abraham wakwazi ukuthi abambe ngapha ukholo, ngapha enze imisebenzi njengokulalela uNkulunkulu. Imisebenzi ayenzayo yokukholwa iyabonisa ukuthi uNkulunkulu naye bamunye sonke isikhathi. Inkazimulo kaNkulunkulu ke bakithi iyona okumele siyibukeke. Mawuqhathanisa ke iBabylon kanye nokukhuliswa kaNkulunkulu ekhulisa abantwana bakhe. eBhabhiloni sibona abantu befuna ukusikhulela bona babe bakhulu, mabakha iTower of Babylon of Babel, but uJehova nguye ophakamisa bakhe abayiphakamisi bona. Yileyo nto uJehova ayikhulumayo la ebalekile. Namhlanje masikhuluma ngomuntu omkhulu sikhuluma ngomuntu onemali, umuntu odumile, umuntu ocebile, umuntu owesatshwayo, umuntu owaziwayo. Kanti kuNkulunkulu umuntu omkhulu lowo ohlonipha igama likaNkulunkulu, enza intando yakhe, abesebamba ubungcwele bakaNkulunkulu bube ingxenye enkulu yokuphila kwakhe. Sesiya-ke esiphethweni ihlobo sami esithandekayo, azokufunda lamazwi uMama White awabekileyo, kodwa ngizothanda nje ukuba ngifunde ekugcineni ukuthi iSamari yakho konke ithi njena lana-ke iy'thembiso ithi how precious they are to the believer. Zikukangakanani kokholwayo? Will they be fulfilled? Nanko umbuzo. Ingabe ziyogxaseka ithembiso kaNkulunkulu yini ngokukholwa, noma ukholo luthi yebo kuyoba njalo? Lokho kubalekile engikubamba ihlobo sami uma sigoqa ke isifundo sethu sanamhlanje. Kodwa nje engikuthandayo la ukuthi esimeni sesono bazalwane ayikho into eminjalo, even ukujabula angeke kujatshulwe njalo ngenxa yesimo sesono. Kumanje siyakhala sisizwe sakwaZulu, khambe indlunkulu umntana nenkosi silimele. Ngakho ke noma besithandaza ukuba sinde, kodwa uNkulunkulu uvumile ukuthi makaphumule, nathi asamukele sithole uxolo, kodwa siqinise izingane zakhe okuyizona ezithola ubunzima bokuhamba kababa isilo kanye nokuhamba kamama uNdlunkulu bebambe umbuso kaZulu ezibamba. Ngakho ke ngiyafisa ukuthi uNkulunkulu akasibusise sowazi ukubheka ke nathi ukuthi impilo inezikhathi ezinzima ke lapho ilingo liqhamuka khona zisixaka. Sokhumbula uAugustine khona into ayikhulumile ebonisa zonke izinto engamanikiniki ezithina nokuphila kwethu, uze athi lempilo uma kuyimpilo ngempela lempilo uma kuyimpilo, ngoba kusesikhathi impilo akusiyona impilo kodwa usizi nokuhlupheka. So yilawo magama ke siwafundayo la ukuthi ngokamoya ke uNkulunkulu sizalo kaAbrahama, and futhi uNkulunkulu unenhloso yokuba nathi asibone, asigcine siyongena emzini waphakade asibekele wona. Kodwa owethu umsebenzi ke ukubheka phambili kulo muzi kaNkulunkulu asibekele wona. Lapho sibona khona eMahebheru 13:14, and then siphinde futhi siqaphele siseke ukuthi lo muzi kasikafike kuwo, kodwa usigcina uKristu kancane kancane kuze kube siyafika ke emzini la efeza khona izithembiso azenzileyo la emhlabeni, la ke khona inguquko nokubola. Kulo mhlaba wethu kuninguquko eziningi, kunokubola okuningi, siyahlupheka impela. Ngakho ke ngiyacela ke sihlobo ukuthi uNkulunkulu abusise isifundo sakhe besikhuluma ngawe nangami njengengane zesithembiso sikaNkulunkulu. uAbraham ubaba wethu, hayi ngokwenyama kodwa ngokamoya. Buseka ke kuseni, ubusiseka impela uma sigoqa isifundo sethu ngegama leNkosi asikhuleke. Baba usezulwini, siyacela ubusise isifundo sethu namhlanje esikhuluma ngathi
as children of the promise, sicela Nkosi uba sinamathele ngempela ethembisweni, sibe ubupristi bobukhosi isizwe esikhethiweyo, isizwe Nkosi yami esizogqama ebumnyameni njengesizwe esikhanyiselweyo. Ukukhanya kwethu nokukhanya kwakho kubonakale kudonsela abantu abangakwaziyo kithina. Sicela leli gama lakho lidunyiswe nakule mihla yethu. Sicela induduzo ukuhamba kwayedwa ukuhamba kwendlunkulu yasebukhosini bakaZulu kwakhangela, masiqiniswe isizwe sakho Nkosi yami nebandla lakho liqiniswe njengoba sikhozana lapha e-7 Adventist usithobe ngoba yakho ngcwele ngoJesu yakhuleka kuze bephakade. Amen.